Tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 ni tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro w'ipatante w'umwaka wa 2025. Ikaba kandi ni tariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu z'ubukode bwakiriwe mu mwaka wa 2024. Muri iki kiganiro turasobanukirwa byimbitse abarebwa n'iyi misoro yombi ndetse n'inyungu ziri mu gukora imenyekanisha hakiri kare, haba ku ipatante ya 2025 ndetse n'umusoro ku nyungu z'ubukode wabonetse mu mwaka ushize wa 2024. Itegeko nimero 048 akarongo kaberamye 2023 ryo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 2023 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage, riteganya ko umusoro w'ipatante ubarwa hashingiwe ku gicuruzo cy'umwaka w'ubucuruzi usora yagize mu mwaka ubanziriza uwasorera. Iri tegeko rinateganya kandi ko inyungu z'ubukode zisoreshwa ziboneka hamaze kuvanwa 50% ku nyungu mbumbe bifatwa nk'amafaranga usora akoresha mu bikorwa byo gufata neza umutungo utimukanwa ukodeshwa. Reka duhere ku musoro w'ipatante. Umusoro w'ipatante uzishyurwa bitarenze tariki 31 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2025. Ni umusoro wishyurwa n'abantu bose bakora imirimo y'ubucuruzi cyangwa se imirimo ibyara inyungu mu karere, kuko ni umusoro ushyirwa muri buri karere. Abo bireba bose rero turabasaba yuko bamenyekanisha bakanishyura umusoro bitarenze tariki 31 z'uku kwezi. Yewe bamenyekanisha uyu munsi ariko wenda bakishyura bitarenze tariki 31, kuko ikibazo gikomeye cyane kiba mu kumenyekanisha, ko niyo ntambwe ya mbere. Mu kumenyekanisha rero hari uburyo bwinshi bukoreshwa. Ushobora gukoresha urubuga rw'ikigo cy'imisoro n'amahoro, ukajya ahanditse menyekanisha imisoro y'uturere, hanyuma ugashyiramo tini yawe n'ijambo banga cyangwa se password, ukinjira hanyuma ugakurikiza amabwiriza ukamenyekanisha, ukabona nimero yo kwishyuriraho, cyangwa se ugakoresha na telefone igendanwa iri ku murongo iyo ari yose irakora. Iyo ukoze akanyenyeri 800 urwego ugakurikiza amabwiriza, ugatoranya imisoro y'egurize ngo zibanze, ugatoranya ipatante, icyo gihe ukurikiza amabwiriza ku buryo naho ugera ku rwego rwo kubona nimero yo kwishyuriraho ukaba wakwishyura. Mu kwishyura rero naho dufite uburyo bwinshi bwo kwishyura. Ushobora gukoresha MTN mobile money, ushobora gukoresha Airtel money, ushobora gukoresha Mobicash, waba ufite n'ikoranabuhanga rya banki ukaba wakoresha mobile banking cyangwa se internet banking. Bwose ni uburyo buhari bwo kwishyura ndetse bwashyizwe kugira ngo tworohereze abasora be gukomeza gukora ingendo ndende bajya gusora, kuko kugeza uyu munsi umenyekanisha wicaye iwawe ukabana kwishyura wicaye iwawe. Itegeko ryorohereje abatanga umusoro w'ipatante kuko ubu bihitiramo uburyo bwo kwishyura buborohereza, aho bahabwa kwishyura mu mwaka cyangwa mu bihembwe. Nibyo koko itegeko ryorohereje abasora barebwa n'umusoro w'ipatante, aho ubu ngubu umuntu afite uburyo bubiri bwo kuba yayishyura. Kuri ya tariki navuze ntarengwa y'uku kwezi kwa mbere ushobora kwishyura umusoro w'ipatante umwaka wose. Tuvuge niba ari 100,000 wishyura ukabyishyurira icyarimwe ukaba umusoro urawurangije, cyangwa se guhitamo kwishyura mu byiciro mu bihembwe. Mu bihembwe rero bibarwa gute? Igihembwe cya mbere kibarwa mu kwezi kwa mbere bitarenze tariki 31 z'ukwa mbere, usora ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu. Hanyuma igihembwe cya kabiri kikishyurwa bitarenze itariki 30 z'ukwa kane. Ni ukuvuga ubusora ukwa kane, ukwa gatanu n'ukwa gatandatu. Hanyuma igihembwe cya gatatu kigatangwa bitarenze tariki 31 z'ukwa karindwi muri uwo mwaka. Ubwo kikaba gihwanye n'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani n'ukwa cyenda. Hanyuma igihembwe cya kane kigatanga bitarenze tariki 31 z'ukwa cumi muri uwo mwaka n'ubundi usoreshwa, ariko kireba igihe cy'ukwa cumi, kwa 11 n'ukwa 12, umwaka ukaba urarangiye. Mu by'ukuri ni umusoro utangwa mbere y'uko ukora, kuko urumva wose utangwa mbere, kimwe nuko n'uhisemo gutanga umwaka akishyura mu kwa mbere abasoza umwaka wose kugeza mu kwa 12. Ku bacuruzi bashya batangiye ubucuruzi, itegeko riteganya ko hari abasonerwa ariko kandi hakaba n'abandi badasonerwa bitewe n'imiterere y'ubucuruzi bwabo. Icyiciro cya mbere ni abasonewe, kuko harimo n'abasonewe umusoro w'ipatante. Abasonewe rero itegeko riteganya yuko umuntu utangiye ibikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse asonerwa umusoro w'ipatante mu gihe cy'imyaka 2 uhereye igihe yatangiriye. Ni ukuvuga niba atangiye hagati mu mwaka
azongera kwishyura nanone hagati mu mwaka nyuma y'imyaka 2. Uwo nguwo tumusaba kwiyandikisha, nubwo turimo tuvugurura ikoranabuhanga kugira ngo tujye tubita tubikora mu buryo navuga bw'ikoranabuhanga, ariko uyu munsi turasaba kwiyandikisha kugira ngo bimenyekane igihe yatangiriye ibikorwa bye, noneho n'abazanamenye n'igihe azongera kwishyura, azatangira kwishyura umusoro, kuko niyo byegereje turabibutsa, tubohereza message tukabibutsa. Igice cya kabiri ni noneho navuga abasora banini batari mu bya giciro bito n'ibiciriritse banini. Abo banini bo bagomba guhita batangira kwishyura umusoro w'ipatante kubera ko ntabwo itegeko ribasonera. Abo rero batangiye hagati mu mwaka, itegeko ribateganyiriza yuko kubera ko ipatante ari umwaka wose, icyo gitegeko ribemerera ko bishyura bakurikije amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire. Niba batangiye mu kwezi kwa 6 barishyura amezi 6 asigaye kugira ngo umwaka urangire. Niba batangiye mu kwezi kwa 9 bazishyura amezi 4 cyangwa 3 asigaye kugira ngo umwaka urangire. Rero uretse abo basonewe nabo igihe cyo gusora nikigera bazishyura amezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, kubera ko bizayifatiye hagati mu mwaka. Ariko abandi bashyashya ariko banini batangiye bo itegeko ribasaba ko bahita batangira kwishyura, bakishyura ku mezi asigaye kugira ngo umwaka urangire, niba waratangiye ukwezi kwa mbere kwararangiye. Reka noneho tugane ku musoro ku nyungu z'ubukode, tunarebe abagomba gusora uyu musoro, cyane ko nawo ugomba kwishyurwa bitarenze tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere. Ni umusoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa ukodeshwa, ni ukuvuga inzu, sale, jaride ndetse n'ibindi bikodeshwa. Umusoro ku nyungu z'ubukode ucibwa ku bukode cyangwa se ku mafaranga yakirwa n'abantu bakodesha imitungo itimukanwa batishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete, cyangwa se corporate income tax mu Cyongereza. Abantu bose batishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete, bakira inyungu z'ubukode, basabwa kumenyekanisha bakanishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Urugero, niba mfite company cyangwa se isosiyete yanditse ku musoro ku nyungu, mu bikorwa ikora ikabikodesha n'imitungo itimukanwa, ikagira amafaranga yakira, ayo mafaranga iyavanga n'andi mafaranga iyo company cyangwa se iyo sosiyete ikora mu kumenyekanisha umusoro ku nyungu z'amasosiyete, ntabwo yishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Ariko niba hari undi muntu nkanjye nkawe dufite amazu dukodesha, yewe n'abandi bantu atari amashyirahamwe cyangwa abandi bantu batanditse ku musoro ku nyungu z'amasosiyete, bakaba bafite imitungo itimukanwa bakodesha, abo nabo basaba kwishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Niho navuga bitandukaniye. Birumvikana ko iminsi isigaye ari mike, kutamenyekanisha iyi misoro ku gihe bifite ingaruka nyinshi ku basora, ari nayo mpamvu ikigo cy'imisoro n'amahoro kibutsa abo bireba bose kubikora hakiri kare. Icyo numva nasaba abo bireba bose no gukora iki gikorwa hakiri kare, kumenyekanisha, baba babishoboye bagahita bishyura, cyangwa se bakishyura bitarenze itariki 31 z'uku kwezi, kugira ngo birinde ibihano n'ubundi bishaka kuza kubera amatariki ntarengwa aba yarenze. Ikindi cya kabiri nacyo twakomojeho nakwibutsa nuko dukwiye gukora imenyekanisha ry'ukuri, tukirinda kugaragaza amakuru atariyo, kuko umunsi byamenyekanye ko mwatanze amakuru atariyo, icyo gihe mutanga umusoro mugomba kwishyura kandi mugashyiraho n'ibihano, kandi ibihano biba biremereye, ntabwo ari ibihano bikeya. Dusoza, reka nibutsa abarebwa no kwishyura umusoro w'ipatante w'uyu mwaka turimo n'umusoro ku nyungu z'ubukode wakiriwe mu mwaka w'2024 ku itariki ntarengwa ari 31 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025. Murasabwa kumenyekanisha hakiri kare kugira ngo iyi tariki izajye kugera mwaramaze no kwishyura, mwirinda ko mushobora kugwa mu bihano n'amande y'ubukererwe. Abakeneye ibindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nomero itishyurwa ariyo 3004 cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro.